Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta khayelo la topic leyi nga ta va yi ri karhi yi linka Mayengani na Mr Post in terms of dominance. Yeah, ku lavana this video leyi nga la ku yi endla mara unfortunately as someone lo o ka nga ri biased ne na boheka ku va ni yi endla video leyi lana of course ni nga ta ni kha ni vutisa n'wina mi vona ku video leyi ku i ncini xi determinaka dominance, so mi ta va kha mi tsala la ka ti-comments lani na ku vona ku i ncini xi determinaka of course. Alright, so a hi vulavuleni ntiyiso album ya Mr Post ya xitulu xa le ximatsini, right, yi dominatini hi December and dominator ra yona a yi dominata on the ground. By the ground ni vula ti-tavern wa for ni vula ka ti-event a ku twala yona xikhomela xa machayina na n'waduko all over like timovheni a hi twetela. Mina I have to admit ni swi twini because that time a ni va ni kha ni fambafamba ti-events to hambanahambana. Yeah, like ni witnessing a Giyani ni witnessing ka Malamulelo, is ba Giyani Malamulelo i hetini kahlekahle a yi twala all over, right. So a hi yeni ka number 2 ku na album ya Mayengani the President, right. A hi nghene ka explore sweswi hi vona swin'wana ku hi kota ku lala swilo leswi twalaka hi ya ka explore hi vona ku swi number man. Free shopping is album ya Mayengani the President, as you can see yi le ka number 6 on trending hi risimu ra Jesu, and then na letin'wana of course ti ku trending mi komba ku mbina tiphosini a zi za ni cinca. Leyi le ka number 10 leyi fike hi vona swilo leswi twalaka ne, leyi ni le ka number 10. Swa manyanga yi le ka number 15 as you can see. So this album online yi le ku dominating but ku ye hi mina if ni la ku mi byela ntiyiso on the ground, yeah, on the ground and other various event like tavern like hi vulavula hi mitlangu a ni voni yi ri ku dominating fana ya Mr Post loko leya Mr Post ya ku huma na hi langutisa sweswo loko ta ha ku huma. So n'wina as subscribers or vavoni va video na mi hlamula laha hansi mi ni hlamula ku loko hi ku artist sweswi yi le ku dominating hi loko yi chayisiwa ngopfu online or hi loko yi chayisiwa ngopfu on the ground. Ni tala mi ni hlamula sweswo hi loko yi chayisiwa ngopfu online or on the ground. Ni nga tlhela mi nyika maybe a hint nyana swilo leswi kota ku va swi twala straight. Ku na tinsimu to fana na vo va mhana vafana, those songs a swi zangi ku trenda no trenda ka YouTube but on the ground hi ve hi kha hi titwa. So ni na ku twa n'wina from n'wina ku hi determine hi yini ku artist sweswi yi le ku dominating, is it online or on the ground? Yeah, I think video leyi ta hi pfuna swinene. Ni nga tlhela ni endla another video after this ni kombisa ku n'wina mirhi yini ku hi n'wina. So ku va comment leyi ni nga ta yi delete la a ni delete comments unless if i block khale hikuva a yi rhuketerile. Ti-comments leti ni nge delete na yin'we a hi commenteni a yi suki. Ni jole na meri na jola na lebu na jola na mpo sanga sa mujolo sa ganama na jola na luya na buya kaluya na twana na luya sanga sa mujolo sa ganama sanga sa mujolo sa ganama sanga sa mujolo sa ganama nerisanga za mujolo za kanama sanga za mujolo za kanama